Zeleni čaj za mršavljenje, koliko je zapravo uspešan? Znamo da je veoma zdrava stvar u pitanju, nećemo o tome pričati danas, nego zapravo hajde da vidimo šta je otkriveno u naučnim istraživanjima, koliko se stvarno može smršati od zelenog čaja. Ćao svima, ja sam Nebojša, pomažem vam da preuzmete kontrolu nad svojim zdravljem i linijom i obavezno ostanite do kraja ovog videa jer ću vam na kraju dati, pored ove nauke koje ćemo pričati, malo svog mišljenja o tome i kako ja radim sa svojim klijentima kada su suplementi, odnosno zeleni čaj u pitanju. Prva stvar koju je bitno da znate da ne postoje neke velike razlike u odnosu zelenog čaja i crnog čaja. Sigurno ste čuli za crni čaj i za zeleni, je li tako? Zapravo ista biljka u pitanju. Camellia sinensis je latinsko ime biljke i zapravo je sama razlika u metodologiji pripreme. Crni čaj se dobija od fermentisanih listića ove biljke, dok se zeleni čaj dobija od sirovih pa sušenih listića ove biljke, a zapravo obe vrste čaja imaju vrlo slična dejstva. Zašto zeleni čaj toliko poznatiji od crnog čaja? Odgovor je vrlo prost. Marketing. Znači, jednostavno su neki ljudi koji su uzeli time se bave ko zna kad, rekli ajde sad da reklamiramo zeleni čaj i da pričamo na sva vrata kako je to super i onda da ga prodajemo i baš zato vam je prosječna cena zelenog čaja, običnog zelenog čaja u prodavnici oko 100 dinara, a sa druge strane ako kupite zeleni čaj za mršavljanje, onda ćete ga platiti recimo 7 ili 8 puta više. Kada pričamo o posebnim svojstvima zelenog čaja, onda je jako bitno da se fokusiramo na dve osnovne supstance koje su glavne za proizvodnju tih efekata o kojima ćemo pričati danas, a to je to neko potencijalno mršavljenje. Prva supstanca je EGCG, vrlo komplikovano da se izgovori, epigalokatekin galac. Eto, prve sam ga izgovorio. Pripada vrsti katehina koji dalje pripadaju antioksidansima, a to su jedinjenja koje čuvaju naše zdravlje zato što sprečavaju slobodne radikale da se vežu sa česticama i kako ne bi izazvale kancer. Tako da to je dobra stvar. Kada su koristili ovu supstancu u istraživanjima i postigli neke efekte, da su zapravo koristili supstance tog katehina koje su mnogo veće u odnosu na doze koje zapravo mi unosimo pijenjem, odnosno ispijenjem čaja. Kad smo kod toga da znate da isto što se kofeina tiče, zeleni čaj ima otprilike duplo manje kofeina nego klasična šoljica kafe. Kofein većina nas koristi svakoga dana u šoljici čarobne kafe, a znate li šta je po definiciji kofein? Kofein je psihoaktivna droga. Ajde, otidite na Wikipediju, provjerite informaciju slobodno. Jedna od najkorišćenijih psihoaktivnih droga koja nas jednostavno čini budnim i spremnim za život, pogotovo za one situacije bori se ili beži. Znate onu priču kada iznervirana majka zato što je tamo dete podleglo pod auto, dođe pa svojim rukama podigne kola, baci ih u stranu, podigne dete i pobednički ode kući. U svakom slučaju, znate osjećaj kada se probudite ujutru i onda lagano budniji sam, lepše se osjećam, sve je nekako bolje. Međutim, imajte u vidu da jednostavno kada konzumiramo kofein, mi samo odlažemo taj umor našega tela, odnosno pozajmljujemo energiju od sopstvenog sebe iz budućnosti, ako vam to ima smisla, što znači da kada efekat kofeina prestane, mi ćemo se opet osjećati umorni, odnosno još umorniji, nego da i nismo pili kafu na prvom mestu. Mehanizam akcije je sljedeći. Kada pričamo o zelenom čaju, nakon što ga popijemo, prvo kofein izazove lagano lučenje noradrenalina koji je hormon nadbubrežne žlezde koji nas sprema da se bacimo u akciju, jel tako? Na ćelijskom nivou se dešava puštanje masnih kiselina iz svojih depoa, odnosno iz naših tapaciranih delova, kako bi one ušle u krvotok i bile spremne za potrošnju, tako kao gorivo. Sa druge strane, EGCG se pretpostavlja da sprečava enzim koji razgrađuje noradrenalin koji je u krvi i samim tim imamo dvostruki efekat mobilizacije masnih naslaga, što bi onda trebalo da rezultira boljim sagorevanjem masti. Da li zeleni čaj pomaže u mršavljenju? Odgovor je i da i ne. Zato što su dve najveće studije koje se najviše citiraju u stranoj i u domaćoj literaturi, zapravo studije koje su rađene u Aziji, jedna u Japanu, jedna u Koreji, i obe su za svoje ispitivanje koristili zapravo EGCG, odnosno samo tu aktivnu komponentu zelenog čaja i dobili su neke rezultate kada je mršavljenje u pitanju, ali ne zaboravite da su to ipak Azijati, koje ja mnogo volim, ali koji jednostavno imaju malo drugačiji sklop unutar tela, malo drugačije enzime. Nemojte nikada sa njima da pijete rakiju, baš će da vas razočaraju.
Sa druge strane, postoji dosta studija koje jednostavno nisu uspjele da dokažu da zeleni čaj ili bilo koja njegova komponenta ima bilo kakve efekte po mršavljenje i onda šta rade naučnici kada je takva situacija da imaju neke studije koje su da, neke ne, onda uzmu, skupe sve zajedno i naprave meta studiju i onda pogledaju šta su sve napravili i onda su objavili nekoliko meta studija i zajednički zaključak jedne od njih je da rezultati jednostavno su minimalni ili nikakvi. Sve ovo što smo pričali, sva naučna istraživanja mogu imati svoju težinu kada je nauka u pitanju, ali kada je neka siva zona, ja uvek kažem ljudima, pa vi ste najbolji naučnik za sopstveno telo, za sopstveni život. Naravno, ne treba da preterujemo sa nekim zabranjenim supstancama pa da ludujemo, ali kada je zeleni čaj u pitanju, onda stvarno možete da probate, mislim, 1 šolja, 2 šolje. Mislim da je mnogo bitnije za pravo mršavljenje da nekako promenimo celokupan životni stil, a ne samo da se fokusiramo na neku sitnu taktiku koja je ona kao brza i laka, koja bi nam donela magične rezultate. I s tim u vezi uvek na prvo mesto stavljam promenu ishrane, ozbiljno vežbanje, ozbiljno je već diskutabilno, ali možete vidjeti u mom programu. I san, ljudi, možete se hraniti koliko god hoćete dobro, možete vežbati koliko god hoćete, ako nemate regulisan i pravilan san, ništa vam od ovoga ne vredi i zato verujem i propagiram i sa svojim klijentima postižem rezultate kompletnom promenom životnog stila. Tu su naravno još i psiha i emocije i gomila nekih stvari koje ulaze u to kako se odnosimo prema drugim ljudima, prema sebi, prema životu i prema svim ostalim stvarima koji jednostavno zajedno prave tu simfoniju koju možemo zvati sopstvena promena. I zeleni čaj, isto kao kafa, mogu poremetiti to. Mogu poremetiti san i zbog toga nisam neki fan, ali kao što rekoh, na vama je da probate i da vidite kako ćete to uklopiti u svoju promenu. Možete ga probati naravno, ali pod uslovom, eto, to je moja preporuka da prvo izregulišete ishranu, vežbanje, san lepo, pa onda sve napravite i onda vidite kad ćete da li da roknete kaficu sa više kofeina ili ćete da pijete zeleni čaj sa manje kofeina, ali zato imate ovaj ECGE i onda samo napred. Svi izvori za stvaranje ovog videa će biti u mom tekstu na sajtu, a sajt vam ostavljam ispod, znači linkove sve koji su vam potrebni. Ne zaboravite, ako vam se ovo sviđa, share, like, subscribe. U komentaru dole mi napišite jeste li vi upoznali i jednu osobu koja vam se pohvalila da je sa zelenim čajem smršala. Ja bih volio da znam. Bavim se mršavljenjem 20 godina, nikad nisam upoznao nekoga koji je samo pio čaj i smršao. Ako vi jeste, napišite mi dole jesam, nisam ili nešto slično. Opišite mi o čemu se radi, voleo bih da čujem i da saznam za tako nekoga. Do sljedećeg viđenja želim vam da budete legendarni, da preuzmete kontrolu nad svojim životom kako biste preuzeli kontrolu i nad svojom linijom i nad zdravljem i kako bismo napravili ovaj svet onako malo lepšim zajedno. Jedva čekam da se vidimo ponovo. Ćao, čao. A obavezno ostanite do kraja današnjeg videa jer ću vam na kraju ispričati kako koristimo zeleni čaj. Šta ću vam ispričati na kraju? Nemam pojma šta ću ispričati na kraju.